Wumugusi. Kigima omwanchi omulirya abegitaseni kyandezi TV ni gocheregire chinsa isano na ibere cyabono mubaso asenero bere bwekirano kwene kebnango koletera ndamangana mayabu na bere kagwatika kurwa chingongo chionsi inye chense chitariki ne meronge bere na inye chumutinyo gatano nalimo omwako yegabwe chirubere meronge bere na inye kono mwanchi omulirya nabagotobwatia asensemo chichimitandao asensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net. Tiretera nenke Robo Frida nori okwaneke mna chibi channel yogira kwekera sole asenchira ya bene nere Sara Momanyi chinga kitoroche ababwatani korwasobo mobwa Azimio la Umoja babere bagwesoke bene nabo igokogania omo Inspector General Jafeth Kome gotigigwa emirimo kubwatikana n'abanyanyimbo gutumeka chinguru chinyinge ase abasae abo babere bakorobekana nabo igo egati yabaraikurwa sorgo ngorulya rwa Rift Valley nigo bagendete kwa okoboko umuswada w'ikibesa nakwene kebona nigo orabe gugwikirania amaganyo yobokoreri bw'eserikali asinsemo chinde nigo mugavana George Natembea abereka wesoke bene nabo igo kumochia ababunge bagendete gusira umuswada w'ikibesa asabere gakwene kebona nigo abakenya baragendera gucandika mono ki umuswado yo orabe kogokorekana si county ya Mombasa nigo okorobikana kogendeta kwene kigwa anene isiko ya abisi yo mubunge Mohamed Ali cingaki abamenyi benseme yo barorokanire koge kigwa mugono magega yo mubungo yo gwakera gusegwanchirana umuswada w'ikibesa bo mwaka bukirubere 2024 gwetigwa mwanchi mulgererya ayongati yali nkwali netie asomo basolero toskatonyegera ngwira nanda sigike kekerebosyo elinde ngoma nyamange asinchira yobwinge Liberera lya gisiasa nigo ligendete kwene kigwa ase ense ya Kenya anene asensemo y'umuswada bw'ekibesa bw'omwaka bw'ekirubere 2024 nabo igo mwaka bw'ekirubere 2025 ogendete koleta liberera mono egati yababwatani korwasobomo bwa Azimio la Umoja bakoragwa n'omurayi kyama gya Wiper Kalonzo Musyoka nabo igo Eugene Wamalwa nigo bebere bakogania omo Inspector General Jafeth Kome kwene kebuna ngotigigwale emirimo ayanko bwatikana n'abanyanyimbo gutumeka chinguru chinyinge anene goita abasae chinga kibagokora okorobekana ko morembe nigo bayigerera abasae anene bali ba Genzi ase okwamererya eserikali anene igoro yo gwaka isiko omuswada oyo w'ekibesa ase babulire nige serikali bwenete koimukia egetambukiro nabo igokwane kebuna babere bagotegerera abakenya. Tukiwa hapa Embakasi South leo na Nairobi tunasema kama tutasikia Jumanne kwa sababu vijana wa Gen Z wamesema bado wataandamana kiteknolojia. Hawa vijana wanaandamana kiteknolojia. Tukisikia bado wanauawa ataonyesha baada ya nazidi na ule uongo ambao sasa hivi umejulikana Kenya Kwanza. Tuataka Bwana Ruto hivi serious. You cannot go to Equity without clean hands. You cannot enter dialogue with the youth of Kenya when your police led by Kome and Bungei still have blood of Rex and the blood of Evans on their hands. If William Ruto, you are serious about dialogue with the Gen Z and Kenyans, anza kwanza kuamua ya kwamba Kome akome kwa Inspector General wa polisi ya Kenya.
Nabo igase chinsemo chinde nige gati ya barai babere bagwesokia bene nabo igo koboria bali bagokora okorobekana koeneke buna nkubwatia bali lichiko liria libwenete korengana na Renson Ingonga nigo abagakoeneke buna kibarabe bakogenda maminchane lichikelyo nigo barabe bakwimukirwa egetambukero ne serikali chinga kechobo igo omo women rep korwa ase county ya Kakamega LC Mohanda nigo aberega kubolia ababunge koeneke bunango tegera bale ekirero kya Kenya magega yo gwetia omuswada wechebesa. Hii mambo yote nasikia ikitendeka nini na nini, tutii sheria. Hata kama unafanya nini, hata kama ni maandamano bila sheria tutawashika. Na wale watu wakishikwa msianze kusema ati wanalaumu serikali na dhulumu. Jiulize kwanza hao watu wakishikwa walikuwa wamefanya nini? Katiba yetu inaruhusu maandamano, lakini haijasema unaamuka tu hapa na unaanza kuandamana. Kuna utaratibu. Usipofuata huo utaratibu utashikwa. Tuangalie mambo ya fiscal policy. Tuangalie ile policy yenye itasaidia hata mwananchi. Unaweza kujenga darasa na kama mtu ana njaa. Sisi lazima tuangalie mwananchi. Shikarikario. Saa hii mkiona watoto wetu wametoka Viranganga Gen Z. Hiyo inaonyesha Nabaigo korwa Sorogongo rwa Rift Valley nigo egati ya babunge babere bagwesokia bene nabaigo komochya abasae bagendete no korobekana elyo kwamerelia omuswada wechibesa bo mwaka wechiri bubere 2024 nabaigo mwaka wechiri bubere 2025 nonya nabo nigo bayenekire gosira omuswada yo asebayenike buna nigo ebango elietatakeire yali gochikumizo mu Kenya yabereke gwakwa isiko chinga kiba bolire ababunge bande kwaneke bunangusira bale omuswado yo elinde kwaneke buna babere bagoikirania amaganyo ye serikali kolenda sensemende nigo baganire abasae gotiga korobekana nabo igo kwanekya gosekwa serikali chinga kichinyororo chugoikirania amagendero asense ya Kenya. Tunajua generation yetu ya generation Z ama generation Z ni watoto wetu wenye wako mashule sahihi, wako colleges na wako secondary wengine. Na tuchatuma hao huko waende maandamano eti hawa ndio wamejifanya, hawa ndio wanalipa ushuru. Sisi wazazi ndio tunalipa ushuru na hatujalalamika. Wacha watoto wetu waende wasome shule ndio tuwabariki kama wazazi. Na hii maneno ya hii bili kila mtu ameona. Watoto wangu wote, kwa sababu niko na watoto wengi sana, wote wako generation ya JZ. Mimi nilipeleka hiyo bill kwangu nikamwambia someni kutoka page moja mpaka mwisho na muniambie ile kitu mlikuwa mmesema hamtaki kama iko hapo ndani. Walianza kupiga hizo vipengele ile ilikuwa imesemekana iko na utata na wakatumia wenzao. Hii kitu imetolewa. Na mtaona hivi karibuni hao vijana watakuja kunyamaza kwa sababu kuna watu walikuwa wanapatia maneno mabaya ama ni uongo. Vitu zingine yenye mnajuanga inaleta shida kwa raia, ninyi muache. Na rais akatupea laini, sisi pia tukapea laini na tukatoa hizo vipengele yenye ilikuwa na shida. And we are sitting on Tuesday. The reason why we have a third reading ni kwa sababu ya amendments. Kuhakikisha kwamba ile vipengele ambayo iko na shida lazima iondolewe. VAT on bread and livered bread, gluten bread and the natural bread yote imetolewa kwa sasa kwa ile report ambayo iko in the floor of the house ambayo on Tuesday tunapitisha. Ile taxes ya magari walikuwa wamepropose 2.5, as I talk to you yote tumetoa, and right now the report that is going to be approved on Tuesday has nothing to do with taxing over our motor vehicles. Omugavana we county ya Trans Nzoia George Natembeya nigo amuchiriye ababunge bagendete gwakira ekura omuswada w'ekibesa okwana nigo ayenekeki omuswada yorabe kogweta nigo egurubene nerabege kwenekigwa ase abakenya chingaki obugima buragendere gokonga. Ukikosoa finance bill wala ambao labda wako na akili finyu wanafikiri kwamba ukikosoa finance bill tunapiga president. Hapana. Tunasema finance bill ni mbaya kwa sababu naona vile wananchi hapa chini wanahangaika.
Sasa saa hizi juzi mimi naona wabunge kwa wanasema yes. Mtu anasema yes kwa finance bill ambayo inaongeza ushuru na anacheka. Nabigase county ya Mombasa nigo abamenyi bensemeyo babiri bagwesokia bene nabo igo gokora okurubikana kwa mulembe anene ase okwamiriria omusweda w'ekibesa obw'omwaka oyiga nigo baba gwikirana ase abisi y'omubunge Mohamed Ali singa kibarekia okogechigwa kwabo kubwatikana nere gwaka ekura ase ogwetia omuswada oyo kolinde no kubuligwa kwa bere gokorwiga gokia ase serikali kwani kibinango tegererere kiroro kyaba Kenya nabo igoko baororoberia obugima. We are the powerful people. Sisi ndio tuko na power mikononi mwetu. We decide who to give the power and who to take away the power. Yes. People power. People power. People power. People Mwanchi umurigereria korwa soroboti uruni na ikiromo eliobo mangana maya asebrebiga kulinde toska tonyegera chikoraga chinsa 10 ayona mangi na nyara senchira yobwenye nabakwenda kutubwatia sinsemo chichi mitandao hasensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net. Maiga kamera soko nikibna ebicha naboigo eliogi ya gwekera sole asenchira ya bene nere Sara Mumanyi na nchiria na Kerubo Frida enda gutwara uburigeri by'emigitaseni kya Ndizi TV ubona bubwanso ubomoguse.